Kublai pi barok ni pedang semua bahai pi syak ni ketuk kebor jungi mentaka janmit. Hasyam ni sedang ni pet shwa yakimat ki bakongsan. Antau keseng BJP ya ke sorkar ke batmai hapok ke jala Gujarat hakatayo ke Banwan. Kenok ke BJP bapenan kam bakla ke NPP ya ke skim fokus. Penlong ke TMC ya ke jengelang blok hanong ston, yasno ke tilang bun ngut ipat ba bat kene kesai. Bat en sedang ke jengelek kai quarter final jong ke lumpung FIFA World Cup mentaka sengi ha ke ba enyakun ke Brazil persya ya ke Croatia. Ki kebor ki babnya. Hapok ke jela Gujarat ke seng liang persya ke seng liang sensyar ke BJP keladep penkret nadong syadong bantau ya ke sorkar ke bertemai ha ke sengi ningkong. Ukle du jong ke seng BJP jong ke jela Gujarat CR Patil. Ulaya tu ru ba menteri rang ba ke jela unsa bam semai ha ke taihi ke sengi. Kat ba menteri rang ba du jong ke riu Narendra Modi bat menteri ki kampo ing jong ke riu Amit Shah kin salong na pedang ki kinrem ki lendan ki bansai shim benta ha ke taihi ke sengi bam semai. Kaseng BJP kelayo ru san po ar point san na kispa ya ka bahak vun. Kampalat dalai na kispa banya ka samoi ka baladem. Ka belawan ra ru ya ka jingjop keput jang kaseng BJP. Ki distrik Sor kum ka Gandhinagar, Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot. Kilawan ra jingjop ya kaseng BJP da ka ba penyo san penyo tli kisuki na pedeng ki nrup hautli. U Presiden kaseng BJP jong ka jela Meghalaya uba Ernest Mauri. Ula kena baya ke skim fokus la penenkam bakla da kaseng NPP. Ula ong baki kertong jong kaseng NPP hakikat tu kat niki constituency kum ka West Shillong kila lech syaki patba bat kila panru ya ki bank account jong ki kenang ban pentap pisa saw hajar hadu san hajar tengka hapo jong ketika skim. Ula ong bawat la ketika skim kadaina ke benta ki nong rep bat ki wei pat ki kinhun ha ki jakan nong kendong. Ya kini ke skim la penenkam bakla penbanda kaseng NPP na kebenta ki kertong kaseng jongka hapok ki constituency ha ki jakasor. Kini kaseng ke bedang sengu kemenru na kebenta ke jingjop keput jong kaseng BJP hapok ke jela Gujarat. Kalau ong ru ba kaseng kalale ba wat hajela Himachal Pradesh. Wat la kamshim lala ban bun batam. Ha keju kapor wat dukot jong ke kinhun menteri ubadeiru artad u MLA kaseng BJP uba sanbor sulai. Ula kena persya ya kaseng NPP bat ya ki weipat kiseng senrop ba kila pinbiet ya ki patba da ke bakeni jubor ya ki skim sorkar pedeng jong kaseng BJP na kebenta ban yo mentoi ladi hakikam election. So they have to prove, no? It's not easy. You just keep the statement in the press, then you say that. Then let them keep the clarification that from where that money come. As far as the knowledge, we came to know that it is a loan they have taken from some foreign investment. Let them come clear with that. All these activities fooling the people in a state during the election will have to go and enlighten the people. That this is not their scheme. This is the scheme provided by the BJP government. That is also through the support of us. Ha ka jing ai min siem ka bakrau na kabenta ka seng TMC Hanong Ston, West KHASI Hills District, la penlong ya ka jingelang block level meeting ha ka pratrik ubanai nopra hamadan ti saw ha ka badaki hajar ngut ki briu kilawan banyasno ketilang bat kini ka seng. Kini ka seng kala kamru ba ki briu ki belawan ban penyaso iladi batka. Kila kubur ya ka jingkiu stat jong kini ka seng hapo jong kini ka jela. U Presiden jong ka seng TMC ha kini ka jela uba Charles Pongrup. Bat unong yalam jong ka Trinamool Congress Legislature Party ubadeiru unong yalam jong ka liang persya hapo ka ying dorbar tauan ke jela u Dr. Mukul Sangma. Kila pelipat ba ya ka office trikam jong ka seng hasor nongston ya ka bala penbut pat da ka jingelap ka ba job jong ka blok barok kawe. That's why we all decided collectively to join and march with this Trinamool Congress.
because with the sense of utmost commitment and responsibility, we want to fulfill our purpose and responsibility to protect the interests, larger interests of our people. Katanat hikai ketien KHASI jong ka St. Edmunds College. Kala penlong ya ka program banraki ya ka jingdap shispa proposnem jong ka ketien KHASI kum ha ka ketien ka thok katar. Haba ai jingkran ha kani kasngi u principal jong kani ka college u Dr. Silvanus Lamari. Ula ong babun ngut kinong thokot kum u babu jibon Roy Mairom. U Rabon Singh Karsuka bat u Radon Singh Berry Karwanlang. Kam hadien katukat ni kilas dang banthok ha ka ketien KHASI. Kisamla puli college bat kinong hikai klai dan langru ha kani kasngi. The builders of modern India, William Carey. Ini belum. Kamen, abang kacau. Jadi nak terang dan kaman mahu pilih isi, paling sa pasal cuba tipi ke bagi orang antar. Kadang-kadang kalian tu kasih atau society kita buat dan traditionally, kawan belum lakunya baru pergi di badan kami apa organisasi jogi. Kemudian kami organisasi jogi. Kita su nasihat sekali siang juga wa raper kecil, raper konkret. Kalum paring Presbyterian Secondary School. Kalaraki ya kalingku senam ka bashispa jongka menta kasngi. Hakni kasngi la penlong ya bontli ki program tenrai daki kena school. Ha ka bala pelaj pat baru ya ka kotsa ken mau jongkani ka school hakni hi kasngi. Ukongsan hakni kasngi ula penkup buram ya uwei na kinong hikai school. Ubla syakri ha kini ke skul la pelat arp kandai senam mentah. Those who have made it possible, it is a time to thank every person who kept the faith in missions school. Ha kelimpung FIFA World Cup. Kajingile kai quarter final kan sedang mentah kesngi. Ha kabaka Brazil kan saya aireng Persha ya ka Croatia ha Education City Stadium hapok Qatar. Bat kani kajingle akai kan sedang ha kapor prashiteng janmid. Kan nongra ya kan nam world champion la Sansin. Kalala ban yok rung sya ka quarter final da ka pendram no ya ka Republic of Korea da Sao Lakaway. Ha kaway pat kajingi kun quarter final ka Argentina kan ya kun Persha ya ka Netherlands ha ka Sphoutrik no pra ha Lusail Iconic Stadium Qatar ha kapor kat arshiteng minstep. Mentapat ngin pet ya kejulong jingman kesin bedeng hasilong. Kajing shit kelong arpuai point iwe degree Celsius bat kajing kret kelong kendai degree Celsius. Kajing siam kahaw kelong rupulai nakshi spa kapor minstep bat prapuai nakshi spa ha kapor janmit. Kasun bedeng kan rang hasilong. Sashi sinpat ipin kan mau bing yepi baya kani ka kubor ka jongi. Pilar ban pet live ha ka YouTube channel bat pilar ban pet iki kubor ba man la kasngi ha ka Facebook, ka Twitter, ka Instagram bat jong ka di news silong. Haswa bangin penkut impet biang saisien ya kimat kiba kongsan. Anhau kaseng BJP ya ke sorkar ke berkemai hapok ke jela Gujarat ke tayo ke Banwan. Kenok ke BJP bapenan kam bakla ke NPP ya ke skim fokus. Penlong ka TMC ya ka jingilang blok hanong ston yasno ktilang bunut kipat ba ha kani kaseng. Anzdang ka jingli akai quarter final jong ke lumpung FIFA World Cup mentah kasni ha ka ba nya kun ka Brazil Persha ya ka Croatia. Te perlok katung la poisha ka bekut jong kani ketup ke borjingi minta ke janmit hadup na syam ngebat pila syai ke sengi ku belai pi baro.